Aurinko ei ole vielä noussut Naton sotilastukikohdassa Etelä-Afganistanissa, mutta vihollinen, eli Talibani, ei nuku koskaan. Kansainväliset joukot ovat rakentaneet leirin Nausadin kaupunkiin, ja se on virolaisten komennossa. 140 virolaista on tällä hetkellä taistelemassa eturintamalla Helmandin maakunnassa osana Naton joukkoja. Heidän työnsä täällä on estää talibanien eteneminen ja alueen turvaaminen. Kello on 5 aamulla ja olemme juuri lähdössä jalkapartioon virolaisten mukana. Partion tarkoituksena on suojata leiri ja tarkistaa Nausadin kaupunki. Kaupungin asukkaat ovat kauan sitten paenneet taisteluja. Kaduilla vallitsee outo hiljaisuus. Nausadin kaupunki on erittäin tärkeä talibaneille, sillä sen kautta kulkevat aseet vuorilla piileskeleville joukoille. Basically the built up area is around here. And that's over here is center of the city. That's where we are. Enemy should be somewhere over here where the green zone is and somewhere in the northern part. So by green zone you mean it's forestry areas here, so the enemy is hiding in the forest? Yeah, forest, small wadis or rivers, different gardens. And can you tell me about this wadi here? They're using this wadi to, like a road, to drive vehicles over there. Basically it's the road during the summertime. Mutta seutu on tuttu virolaisille, sillä he ovat Nausadissa komennuksella jo toista kertaa. Tanel Kapper on pitkän linjan soturi, joka tuntee vihollisen tavat ja taktiikat. Bloody hell. The Americans tried to attack the positions, the enemy positions, and it was quite a heavy resistance. Our task was to secure the medevac and secure the medevac vehicle when they're extracting the wounded personnel. Just when I got there, the enemy started mortar fire against us. They were trying to hit our APC, so we had to maneuver several times to get better position, and then finally we had to evacuate some American casualties. That's it. They are actually good fighters. Why? Because their fire is accurate, they know how to move, how to use the terrain, and they are pretty good. You should not underestimate them. That's a mistake. You should actually respect them as a fighters. On a close contact, the weapon of choice is RPG and AK-47 machine gun. Bigger distances they use mortars and 107mm rockets. Okay. And of course, they use lot of improvised explosive devices. Tienvieripommit ovat aiheuttaneet suurimman osan NATO-joukkojen kuolonuhreista Afganistanissa. Virolaisia on sotilasoperaatioissa menehtynyt 2. This price is very high, but as I said before, that this is our responsibility. If we have take this responsibility, we have to just do it. It's the responsibility and the value or the risk. It's same level. There is no choice. Sota maksaa Viron valtiolle miljoonia euroja vuodessa. Maa on ollut mukana Afganistanissa vuodesta 2003 lähtien. Mielipidemittausten mukaan enemmistö virolaisista kannattaa maan NATO-operaatioita. Kotijoukkojen tukemat sotilaat ovat motivoituneita tehtävään. Well, I'm just in the first steps of this career because I haven't done it more than it was my first year in the service in the Estonian Defence Forces. So it's a new challenge. Get to do stuff that other people don't get to do ever. That's why I'm here. Here it's constantly in danger. The danger is like high or low risks, but still it exists. It's not like back home because nobody is shooting at you or wants to kill you. Here you have constantly, even while you're asleep. So you never know what's going to happen. Vaara on jokapäiväinen, koska vihollista on vaikea nähdä. Talibanit piiloutuvat vuorten suojiin ja hyökkäävät sieltä käsin. Talibani-armeijasta ei ole aina tarkkaa tietoa, sillä tilanteet muuttuvat päivittäin. Have you ever seen the enemy?
I think I've seen them, but not a person with a weapon that I can define as enemy. Because we're on the post looking all the time through our binoculars. We can see people moving around, but we never know if they're Taliban or not. So locals, they might be, farmers on the day and fighting us in the night. We don't know that. But I have never seen a guy with a rifle or a rocket launcher running away from us or towards us. So. Kuten nousevasta savusta näkyy tuossa takana, vihollisjoukot ovat vain 2 kilometrin päässä tuolla metsässä. Vihollisella riittää taistelutahtoa. Hyökkäykset leiriin ovat viime aikoina lisääntyneet. The Taliban fired one 107 rocket to our mortar positions, and it flew over our head. So we are now in the shelter because it is the danger that they're going to fire more. It landed about 50 meters from one of the helicopters. Afganistanin sodan ennustettiin alun perin kestävän vain pari vuotta, mutta tällä hetkellä puhutaan vuosikymmenistä. Siviiliuhrien lukumäärästä ei aina saada tarkkaa tietoa. Ihmishengen hinta on usein vähäinen sodassa, joka maksaa länsimaille miljardeja vuodessa.